too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much ahwefo ma obi akwaba de ba too much GH na munua na yeboa ana mutimene ene de na Ghana hanu no ensem sisi ensem kɔ na ebi nso aba na mehye me kasa ya ase no medenchia kese de ma obiara wa akwantuo mu a otie too much GH se nyame mbom ho ban na onto ne supangu munjuma so ene mabusua so na afenso yennuanum so mo Ghana ha nso so no mesire nyame nhira nyame bambo ede ma obi biara na ene de nso mutimi nka na awrawosem kese ana abo oman no awrawosem kese na ato Ghana yehwe afimu yehye afimu no na corona ene yen endi ne ye ede ne ho bagimu ma enipa fa wodie efri omonsa ebintimi nko ejuma so ebintimi nya de wosom ye birthday ebintimi ndi birthday empo eyempo a yedofo atiato a yekodwompo no ya limit yen se nipa dodo na ntimi enja omudofo kwan ene sen se yare atiesi oman mu a wanhwe ya na se bichiwa obeka se obakọ dani woni de ahwe ban ana se obekọ okra edi echi enti yenyina na mu ye de ahwe yie ene ahobombo ana ede nam afi emu ebepem samri na afi nsu no enokra enti nkoda nchen Ghana ha no yehun se 2020 ede atorenchem kese ana abre oman no ene se ne se unti ne se un se ehase no corona nkoda nchen no eye owuo atiesu oman mu a efa enipa titru oman mu enye se obi ake na mumu no obeka se celebrities amu oman mu empenifo edikanfo empenifo a yede eni ahwe oman na se eni down mu obeka se celebrities ewo oman mu no obeka so owuwo atiesi omumu a obeka se efa omo na etinta omo ede omukọ na ye hye no yehun se odumankuma wuo befa Kofi B a na asem ya yadwun a yente ase because na Kofi B onye obi a yare kan no to enimu no show no koboy ya wode efri mu eno nkoda nchen yegusu a yesu no ana yete se ye dofo nso ye set frimpon so odumankuma wuo abefa ye sofo set frimpon miriso menimonya miriso minkunimdie de boss anyomo no eno nso enti nkoda nchen na yegusu a yesu na yemse Bishop Nyakon Bishop Nyakon Kumawood actor Bishop Nyakon obi anim so sinitwam adwuma no odi ho akotin ye papa ni sini nso no beka se oyire ne ho bomode nam senior sifa ebon ho mode osini mu ntem se Ghana fa nyina no obia eni Bishop Nyakon so duma kumawuo ebefa no ya na omemu no de kono ya dwunwa a yentiase because eya asefem na afin so no eya ye because ye dofo ma ye hwe mo a beka se omogigi eni no na oduma kumawuo afom nyina akọ ye hwe ye maame Beatrice Koko Swibi Koko Yellow beka so kai movie ya Yellow Koko Twitter Koko face mame no ton Koko mu no ye Beatrice ono nso no odumankuma wuo ebetam no ya na ayeye nwa be man so kojo wiafe ono nso oni tefem nso ono nso so no odumankuma wuo abefa no na gusu a yesu no yensu ni mpomwe ye ne hu se ye papa na neje sikapa nso so ono nso odumankuma wuo ebefa no na nsem we ye koso o man mu no obi dwun a obi entiase ye dwun a obeka se ye hu ni fapem ani ye hu ni fare by because the cost de ye hu ye papa na ye na mo sa na enim se na why na ye next person na ye see no de akopiem ne se ye odumankuma wuo tinani de akohwe ye politics amanyosem a ewo Ghana hanom na papa obeka se odirimu odi e kan samanyosem akotin ye papa kaneno no ye general secretary ema NPP New Patriotic Party no a obia nim say ye frɛ no Kojo Owusu Wiafe
sorry kojo owusu efie a dodo na nim se Sir John anobia de frɛ no na Sir John no de nimtia yenya ne se Sir John adan nani de ahwɛ ban ene de se me no kase na awrawosɛm yi papa na de kopiem ne se Sir John no obeyare kakra yi ba wan yare anche ne momo obeyare kakra yi miteye mu yare short wa ya na fofia nto ata ene no wadane nani de ahwɛ ban na ansa na owu no ye CEO of the Forestry Commission ananado ne yi no de ne to sa ejuma ekoya no ye CEO for Forestry Commission na yenkopiem ni tiatiam ni se owu no nimtie nya ni se coronavirus na beka se kan to coronavirus na chi Sir John ama Sir John so entimi ande ne ho emfi coronavirus na nimtie nya ni se na is undergoing treatment ICU of Kolebu Teaching Hospital na saa to renchemi beka se adumankuma wu abefa na wentimi enya ne ti anje ne ho emfi coronavirus ehu na ebusuafo asem ye arewa bome ya arewi papa because ya dwuma enti ase afi we sha ase owuwo no adoso obi ni bebia efri ede eba na ne kasa na too much ye ma ebusuafo hyedin ye ma adofo hyedin ye ma NPP kuo no hyedin na Sir John no pese menka mo kakra 2010 to 2014 no ye general secretary CNMD kankan no odini juma no ye 2010 to 2014 ana am say 2013 nsun wo no benya court nsensen bebre mani dia koniaba na ya asama na da oni Samuel entem mu dia koniaba na nyoma bebre na ntenya ni say kan say na Thursday no na no be ka say na ontimi ehumi ye Thursday no na ontimi ehumi ye a na rush no ede no kotu Kolebu no on Thursday no in Thursday na ni na sha say no ontimi humi ye na enim say yare ben tie hwehwe mu ayun say coronavirus na aka ye be ka say the late efiye no kodwe fiye ka no to obi enim say Sir John no ka no to wontimi nya ne ti endidi mu no na mabusuafo nyina hyedin enumre na me to aso pese me mfa ni profile kakra entuo sene be hu ni papa ya na Sir John ye ansana odumankuma wuo ababa fana ade na kono Sir John was born in Ashanti region and he attended 7-day Adventist Secondary School ewo Bekwai onyanu GCE certificate GCE ordinary level certificate na ogusu tuaso na odikonya ni GCE advanced level certificate from Konongo Odumasi Secondary School ewo no so Konongo senior dinis fatie no na Mr. Usefie was admitted to study political science at the University of Ghana, after which he enrolled at the Ghana School of Law, where he graduated with Bachelor of Laws. He was then admitted as solicitor and counsel for the Supreme Court of Ghana. Sir John entered into private law practice in 1981, and during John Ejokum Kufuor administration, he was appointed head of legal service at the Ghana National Petroleum Corporation, NPP, as he was later made to act as the deputy chief executive officer of the corporation. And as while managing his firm, Efriye was also actively engaged in politics. He lost his bid to secure a second term to Kwabena Japan in May 2017 while serving as the CEO of the Forestry Commission. He publicly declared that he would contest the New Patriotic Party's general secretary election if there was an overwhelming call for him to do so. Intino na ne plans owoni say nanka enya dia obejem ne momo ne beka se ne botae ne senka obegusua na wa compete se na so be contest for the New Patriotic General Secretary election sa akonya no ebeda ho na yemabusuafo nyina hyedin yemadofo nyina hyedin mobia yakọ na afensu no ebegina we say onuanom mama yemfa nye empaibo because say the way awo no kokoso no yehu ye papa enti ne mede nyame eje obia misiro urade bambo
ɛde ma obi biara afei nso no megyina sɛ sɛ wo subscribe to too much gh a menua subscribe mi a subscribe no so na afei ɛdɔn na ɛwɔ nkyɛn no nso no mia dɔn no so sɛnea ɛbɛyɛ a adeɛ bi a upload no onsa ɛbɛka menua nana yɛboa ɛna motimini na hyɛ wei no bi nso ehu anaasɛ fa comment asio na afei yɛmboa na afei yɛmabusuafoɔ hyɛ ne ha na mede mo ebesi makram Fitani asese ne din and your friend say mechanic. Sana prophet kumichacha ma sesa me YouTube no baabi a me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH. Hwɛ na prophet kumichacha me so me hwɛ.